Loi la gulte ho tunia Thusim hinsei ki diu hi ahile Iran in nuclear mancha guthima anasim na chungchang ahin hije chun alhong keya anangai din ikite move tun Thusim chu ga pan pai ngal taw hite 2009 kumchun British newspaper The Times khana Iranian government secret document khat leak ahong hi khatan Iran ho official feel for the expansion of deployment of advanced technology hichikiloi khom na hin guthimin nuclear mancha ase move ti hi ahin hiche document na chun theng senin akisejin ahi Iran hin guthimin nuclear weapon ase move ti hi ahitai hiche thu hi aja do phanin banoin kidang asal he tan ade a Israel le America atong khala in hije chun hiche country te ni hin Iran nuclear program chu su mangding togon ain nei hontan ahi hiche country te ni hin Iran ho nuclear mancha ahi su mangna ding togon ain nei hontan ahi hiche togon ain nei nawa ahin mu do hon chu ahi le Mohsen Fakhrizadeh anahin ama hi Iranian nuclear physicist and scientist khat anahi ama hin 1993 akona 2003 chanchu Irante major secret nuclear program hi analam kai anahi hinla ama athi zo hin Irante nuclear technology chu alhom penin kumgup lang delay ahong hitan hichi operation chu sensitive anahi dan chu mudo the anahi hichi top secret operation bol na dinga hi intelligence mai ho bol the anahi lo ahin hije chun hichi operation na ding hin Mossad ho ahong hi kip tawin America le Israel in weltam piwe ahin khul tawin a China 2020 kuma corona omlai ta chun Mossad hon Mohsen Fakhrizadeh chu track ahin bol do tawin heti chun Haget sungzen surveillance a koizun heti chun ama activities ho chu holgil na anejun China 27 November 2020 ni hin hat lemchang ta ahin mutawin hije chun Mossad hon highway khanin ama ho Nissan truck khat chu angatawin hiche gari sunga chun AI operated FNMAG machine gun chu koitawin hiche highway a chu Mohsen Fakhrizadeh ahung ki tol phat chun Mossad agent hon mile sanglanga gamtha Israel akonin hiche machine gun chu lolhing ta in operate abol da un Mohsen Fakhrizadeh gari chu som la thumbei anaka un ama ho target na kona intisoma gamtha a to aloi nu chu I macha tipun ahi hiche phat chun Mohsen security ho chu hiche thal hung ki hana gari lang chun alhai phejun ahi le hiche pet ta chun thal hung ki la do na gari jong apo ke kitan gari chu atel de in evidence ding I macha om thei tapun ahi America te jeng in jong anabol do zolo kha chu Mossad ten ahin bol do kitawin ahi Mossad ho thil bol ho hi akidang thei tha in ahi ga seiding khat chun Israel gam hi ei ho India gam sunga Meghalaya state ho tebe bo fu hong hi ding ahin hinla ei hon neuman choi lo iti ho bang chu ahin tu hin wan noza intelligence agency ahoi pen hol a khat ahitai Middle East a terrorist hon aki cha pen chu Mossad ho hi ahitai Mossad ho hi most advanced intelligence agency jong ahi hiche Mossad hi military na kona hong kisim do anahi 1930 laya Hitler in Jews ho asu gan thei lai chun Zionist ahi lo le Jews ho hin ama ho safety nadinga chu gamtum khat anathumun ama ho government akisim gu nun ahi Jews ho chu namun ho wa nasat in su gan thei anahitawin 1930 Kimbel chun Jews militant group neo ahong peng do tan ahi heti chun ama hon fully functional military organization chu ahin kisim do tawin hagana kiti hi Jews ho dinga paramilitary organization khat anahi hichi organization hin atup pipen chu amiteo melma kona ven ding ti hi ahin chule Israel country hung kisim do theina jong hi ama hozal ti thei khop ahi Middle East a hinzo na dinga chu Israel hin angai chat pipen chu strong security system ahin Israel hin hagana chu ahin kisim do saw chu ahitan hinla ama ho hin official status
อันนั้นเปวินฮิจิจุน1949ฟุมจุนฮากานะsenior commanderริวเวนซิลดาอิน recommendation abol dong zuin hiche sistema na anatong zo se chu Central Institution of Coordination tin organize hin bolun 1951 kum chun Mossad in official status chu ahin petawin ahi aiho pawin kisele amiteu hu do nadinga anapangzo se chu Mossad hiso gamu ti the ahi Mossad hon ato bang khaju ana umna lai anhin 1967 kum hin phat lemchang ahin mukip tawin 1967 kum hin Arab nation jo se Syria Egypt Iraq Jordan country len ho akithu homun Israel chu ahin do tawin Israel chu noi mangjeng ding anatiu ahin wan noijin analung don pi in hinla Israel te pilot ho chun EP abol diuham akihe nun Israel te pilot ho chun Arab country zo se panmun som thumleni ren chu phat zo sen kiche sel in ahejing ove ama hoin hoilai bulu masat dingham eti phat le bolding ham chule eti bulu dingham ti ho esu kejun Mossad ho thil het akichi dan chu Mossad agent khat hi Arab mi bangin a umin lampi di ve sa ding bangfun akisa in amel ma ho army ho se chu ama ho prisoner of war shelter agalutan ahi galjong bollovin jangkejin abonun jela aban thun tawin ahi hije chun Israel te hin nigup sungin Arab country ho se chunga chun golzon anei keu hilovin gamjong akike belo tawin ahi hiche kidang ta a golzon naw jong hi Mossad ho panla na ji anahiki ne hichigal joba kun hin gamzo sen Mossad ho chu ahin be pantawin ahi Mossad ho hin anabol lelu an khalo lai anahi Mossad ho hin operation len tam pi lo thing ta in anabol da un hichihola a ga het the ding pen khat chu ga veu hite Adolf Eichmann anapu mangu chu anahi Hitler athi jo hin Hitler loi ho khan khat chu akisel mangam tawin hichihola a khat chu mi phalo ta tijat ta khat chu ahile Adolf Eichmann hi anahi ama hi Jewish Holocaust a lamkai khat zong anahi hichipa hi 1960 kumchun Mossad hon Argentina gama aga hold un ama umna ahet pha no chun Eichmann ki mancha na ho chu holchilna anejun holchilna anejabun a in ko ma konin aga mandaun Israel ahin pulu nun Jews ho anatha ji chun ama ho ko na adin saun hichkesa nalta khat chu ahile Eichmann ki pu manghi Argentina government jengin zong anahet phalo ahi Eichmann manthu hi news ho a achul hajeng tan hinla government chun koipu mang ahi ahim him tapovin ahi hichizo hin Mossad hon secret operation khat abol ki nun 1972 kum Munich massacre Israel mi somla khat summer olympic a zawding in Munich city a Olympic village agalu tawin hichimuna chun Palestine militants phabe ahungwa alu nun Israel players mi somla khat chu ban chan akabli tawin ga het thei khat chu hitabang thil aso zowa Israel te thibia diu chu ta san lo ahi hiphat chun Mossad hon Israel player mi som la khat ho chu naw mun che a konin ahin ban hold on ban nei chan gim nei ta in ahin that so ke ki tawin ahi hiti chun wan noijin Mossad ho chu ahin ging pan tawin abang ho alup na noya bom akoi pi un abang chu achal panga thal chang som le ni zen akap lu pi un chang som la khat chu mi som la khat anatha ho thalhenga ding ahin chang khat chu Israel government na ti ve sa na chang som la chang ni chu aka mo anahi hichihin abe sa chu ahi le koi tabang attack able ho chu asanga na sajo a ki bolding ahi tin ahi aphalo ho chunga aphalo ki bolding tin na jong ahi hitabanga chu 1976 kuma chu operation thunderbolt jong chu anabol ahi hibangma chu 1981 kum chun operation opera anabolun 1986 kum chun operation Moses anabol ki nun hiti chun ban nei chan operation tampi loling ta in anabolun hije chun wan noiza super power choi to America in jong ahin hetan Mossad hotel bol the na hi America in ta san na buling set anei tan hi USA hin Mossad te hi 1950 vela ko na
ahin be nu anahitai hichilai chun America in jong Israel te ki thopin anapiji in 1959 kum hin USA le Israel in amasa pena din joint operation ahin bol panun hichi operation min chu Operation Diamond anasaun ahi 1959 kumin Soviet Union hon MiG-21 ahin sim do tawin hichilai khanga dinga chu advanced jet fighter kha chu anhi hichilai khanga gam khang to dom se si chun hichi MiG-21 technology lang sang bo chu anga tawin ahi hije chun CIA le Britain a intelligence agency hon gu do ding agowin hilla analo thing povin ahi hichi phat chun Mossad hon ahin bol kit tawin hichi operation min chu ahi le Operation Diamond anasaun hichi operation ahin 1966 kum chun Mossad hon hichi fighter tolpa chu sumtha nga ahin osaun hichi MiG-21 chu Israel airbase kana alen na pumpi chu tolunin an umtan ahi chule USA to kulgil na jong ahin nei tawin Israel te dinga chu thilopi ta abol do anahi hinla hichiphat chun Soviet Union jong chun amobet thimje chu a umkit tapon hije chun Soviet Union chun Middle East a country ho chu influence abolin terrorist activities ho ahin to sotan heti chun Middle East chu terrorist ho ding chun munpi tabang ahong hitan hichia terrorist hon a target penu chu Israel ahong hikitan heti chun neo attack ahong umpantan hinla 2001 kum chun attack len tak ahin bol tawin hichu 9/11 attack chu anahitai hichi attack chu agim neidan chu UN ge jong akiling khan ahi sunsang light in van leng ni chu ahong leng in World Trade Center tower ni chu associated ajeng in hinla CIA FBI hon I macha het masakna ananei povin ahi hije chun America jong amoto thim thei ta povin hije chun UK Australia Italy Spain Poland to America chu akithu hormone liberate Iraq campaign chu ahin pantawin ahi hije chun Pentagon hin Saddam Hussein le Iraq government chu terrorist activities kithopi le mass destruction mancha semin angun Saddam Hussein hi ato munako na paimang ding to gun ahin nei tawin to gun nei se chu aling zo pun hije chun training zong ahungai kitan hichia ngai nom umta khat chu ahi kit le hiche training pedinga chun Mossad ho ahong pangkit tawin suicide bombing ako na so chat na ding chun amasa penin Israel ako na advanced tools ho le technique akila masanun chule January 2003 kumchun Pentagon team ho chu Israel capital Tel Aviv achun deploy ahitawin hichimun na chun coordinated effort le intelligence lesson chu Mossad hon pevin chule USA commando ho chun Mossad ho ko ma kunin counter insurgency tactics zong kizil na anei na banun special training zong alaki nun ahi US officer ho chun urban warfare le marine lesson ho chungchang azong Mossad ho to keu khom anei ki nuwe hichiti lovin jong Israel te special education software program terrorist ho chungchang focus abol now jeng jong chu translate abol saun akithu mun ahe Israel chun masanga USA ten apan pi na ho ba akisa achai ju ti thei khop in an ome 2020 kumchun US in Mossad ho ki thopina ani ve chan nadin analaki nun mi khat anakap di ki nun ahe akap li paumin chu ahe Qasim Suleimani anhe Qasim Suleimani hi Irante Major General anhe amahin Middle East operation chu handle anabol lai anhe America te hin MQ-9 Reaper drone mangchan missile launch anabol wa Qasim Suleimani hi anathau ahe hinla hichidin mona hi ama hi track ga bol chu thilbai wang anhe poi Qasim Suleimani hin akhol jin sunga hi sim thumbe zen akhel ahe hiche chung chon chun Mossad hon Tel Aviv atowun track abol jing thayun ahe achainan mission chu lol hing ta in chai ahung hitai Irante ding chun lung hem na ni ko
asulotan nithum lang zen lung hempi nak ni khu in amangun ahi hiji chun hitin zong anasei yove Mossad te hit list a kho dinga chu su chat na ding lampi him poi anati ve ei ho India in zong Israel to kithu in kuhata to gun dungzui jin Israel ten Pakistan te nuclear project zong chu an hold in ahi ei ho India Prime Minister Modi zong hi 2015 kuma tuki achi achu ama veng dinga chu Mossad ho anakojun ahi loite ho tunia thusim in sei thiu chu hichan chu hitahan lang achai nage na ngai pi ho le nitina na saput jing ho na chung chewa ki pa thu ka hin seje abanteng thusim tha khat to kimuto khitaw hite nabon sawin damsel tawin ka ki pa